quand eren jove hi havia, per la Setmana Santa, hi havia le jeudi saint, com se diz, el dia de sau. Alors, aquí les campanes eren partides a Roma, pareix, que no dicia el curat. Alors, tota la banda de pillars aquí acampaven totes les justícies que feien de bruts, de pedenes traucades, de pissadors, tot el que gravolaven per aquí, e tu estaven aquí dessus. Alors, feien totes les carrieres del viatge, lo premio! Puis, se dice, vedeu que jo sonava lo segon. Probablement, lo segon! E puis, dice, mais, tu es le troisième. Puis, ça y passe, vedeu que, coi trotar, nos engugliaven a l'església, e tu qua per dir, forollejaven un pau. Lo curat faisait, allez, chut! Nous encetaven, et puis, il y avait los ténèbres, que se dice. Alors, aquí, que gli spera, parce que, quand quoi era le moment, lo curat faisait tomber son bon, brum! Alors, tutto qua tu stava. Les beatos, que non sap que les beatos sono toujours en train de pregar Maria, feien també de bruts. Tu stavo, e un altre per dir, nos delargaven. A qua un taravasteri infernal. E puis lo curat faisait, chut, n'hi ha pu aquí. A qua finisce come qua.